Nere malaken yam biya kamal gwas me kan online TV channel bana rach ke report dana shano gwas me sha kuma kirmi ya di chaje belten and go chicken vulnerable people ki civilian chicken ka mo kerikton one local official ka South Sudan kula natin kon te ka Jonglei state ano ke jelat chicken kume kirmi yadit chicken bell ki chicken accuse and go kukan civilian kukan ga target re kor dana talk kukan civilian kukan target kukan dorken kukan ka wanki yarkan ka kadakan ka pin chet ka man chito ka lankan cha tedia cha ka wang cha wang kan dia chideni SSPD shika wen winami chikan tedia le kan ga wang ka chikan civilian chikan ga dakador gwami mo TGS pelayo tikitin but jen kuma karwade dagnetin kontila civilian mana Neural County opposition appointed commissioner Urishal Peter got kot kwang dor malakwer no janichi deni South Sudan People Defense Force ala deni SSPDF no shiga ben kama kan wich makan lankan kan mishiga ben oka chang baro ka pairo shukan ganak man diet medit shukan gat shukan kanak manatin content ke tila disable kin re content point kan ka bom lo terampel kan che gat kot chawai ka jo mo kalankan gwade shi de ne kim yadi chigan dole gana wangten kanakana nakan ka man el de rekini chidit commissioner shara wona janata nakana politically motivated ta danan kwa ne kola civilian kwa ka target ke je kuma kirmi yadit so michi gana me waje ka long shoka ne deti Ramadan cook backup state governor ya guy cook Jamrana senior official ka governor ka Sudan People Liberation Movement ne tie kane kono dong te ka chap ko bana ba kana gwami mo kwana kwa ga target jirme kon dia link chala de Johnson lo nyane char temple yana mane man plan kin kan war na ka dia len mi sha jego pinyam gwad man na ka je that's what they have planned so me da ka dil infrastructure la public infrastructure madaka ke kaju kaneten content wenamo wan kan dul ken god ka dong everybody puna ka jeno bikan diene den kono chi do dewich bikan galonak ko te gane de dong chi worshi de longa ne dit tamburano telam bablada ko chetel wang ketel power ngai kone jang they don't care Ted they don't care kan cha ke instruct and we are direct ka chwar temple yana yali adam to ko tam kwa ala bele no nena mi akume la tok manana la kirmi yadi no SSPD abe kume ngum jikane ti chicken ka pardon ka ja ne de kontina tila dong e kan ga ja ngum nakan ka ngum dam kan ka man so mu shi da me mreten che kuma SPL ayo shi ka raja no man chala da kuma kirmi yadit let ken destruction ne ti bo ke kare ni ala mana gat dong ter me pelkan che kare ni almi che ben la go kan go ten content o kan man dineten ka gar tiene kan go te kona kan anga je tel ma ba yat ke le ko na tel ne tla ji kortan gwat mo ke diene kan te ngan koro kan gat but ba we bikan ka wo nyoka man kan ka so na me SSPD chaka gwain ka menjaga dan jikana lat ko an male dan cha tanche je gore de ka kam kume SPL ayo kana kume kirmi yadit monyo dodi an lat ke tem right now a violation of 2010 peace agreement chana me lat ka tidial ti fonya kir cha mal che de gore de ngai ke je ne dial no shikir chala ngut loide je dial a chaga yar the depth she put already
so kan an ga agreement da ne sha tan kir kan da ma char agreement ko den alet kel de power sharing de jalat bangi kon diale ko kiram dal ka dal ka kuma spilayo gwe jeno kuma spilayo mi cherin mobilize ke chiga ngwana long chiga metema a chele chit ka tay dan gwe keno chi kuma spilayo che tel ko jen tay dan gwe kene je me jakan dr gay ko no normal ka wi loka me cha gwe je be kamal but agenda da dien me de pin mi chi kulu be palen tema mi chi liam di te kulu be nongo so ana agenda da namo agenda mu ya calculate ni tong mi ko jube kir mi yadit so jen mo bana bana gona plan di no de kan Nuer ya le kan control ramu ji to le de je na ga de ni ko jan ta dan latke ngai nei di alten ko man latke kir yad ngai ke no ngula la dien what are they going to do they come to do what come on lal bekan ko bi na bana tam do dien jen la dan be ka ko kan ga jala ka kan no de dien ba kan ngwa dan tin werten alo jala mission ka kamo wa ka recruit ki stene to goal and then ba ka direct to jongle ki apanan ai kan gotan content te ngeden te tin ko wi kan go da to tieng na kan ka jang special bor ajan gwa da dan te ka la territory man tie kan wari kan jang so kan go da ko ni kan ngam ke de ke liu ko chin wari kan de bere jana ka ja kan jang ko kare wari wa control so mi chit kana me jen chia ne na mi chi ku me spela yo ko koren ko long chi men tama a ji kana ngaje no chi spela yo cha bom ti ga de ni tangwan ti ga de ki Equatoria ti ga de ki Western Equatoria we di ala ton a panal we ka jongle we na ki in the state kana ngaje no chi ku me cha bom me da ne bit kana me bit ji spela yo ga je gwi kana kirm yadit be do be nyaw mo ko je gwi bat ci kir ci kan gor je no ko ne dial ko dominate gor je ne dial de ga tiay de la ne je ka karwade a won mu din mi ci dong changa jal che long changa ra che long ci ram to ka Africa Union Summit abi be je long a very terrible shame ko changa jal che long ka changa ra che long and that level down tetin age tetin kirer nyu do der nyu chang de do dar tar gwale de ngara jen ka gad but ka ko gwi je no che di jek chakalat che go dar ben pin ko we ben pin den dong te man gwi je no bo je ka dong they look they she man they ga mark so from there be you go on to power so go ready montam right now to la bialo ya liskeje ko telam be jek ka telam gar ga jek chang dan we jen ko ki already is living this year 2026 ai jene la lia jene al ke ko ba ju kwara these are the two things den men keja am no go jeno bi malbe ben che me cha prejere o dere gor ba ma dere mal dere jeta that's it dere mal dere jeta man we jeta nyen bi ha gwan ban mal mi che beta tel mi la ma gwata so people are looking forward to be care ba mal be jeta ban yo je gari pododien and we are take ma bye bye